I'm Tim Tufuga. I'm cleaning my rifle. I go through some ballistics. Been shooting down at the range at the SSAA rifle range at Belmont. It's a different rifle range from the QRA, which is at Old Cleveland Road. But what I'm doing now is I'm about to clean my rifle. Ole whanga lea ki masangi o whanga o le ingi Brisbane le Q le SSAA for the kele members over loose low afe ka whanga le kalapu lengi le makaka le kalapu le rodle le ku e fulwel fa o groupings le kele wa le ki fanga for you hollow points anga mo hollow points e ma mau kele le mangu whanua e a fwoi le maai le whanga le hollow point a le full metal jacket le whanga e fika e fwoi o full metal jacket kama ia e whanga au kau o fika kama leo le full metal jacket kama ia e whanga leo ma fika I kemi o kaua. A le kama ia e fwoi o le hollow point. I whaunga ka whasi ei mangu. Luinga o le hollow point. E a fwoi e kasi le kaia o le mangu. E a fwoi veke a koa I kokongu o le mangu. Kini e whanga ai e hunters. Me ngai whanga e la kou le hollow point. Whanga fwoi leo mo uku kau mo a fwoi o mea ka o hollow points mo. E whanga e leo I lako whanga la iki. Kai pio le whanga le no ua Beretta, le kamale whanga le kamala iki o le afo le kamala iki o le hollow points here. O le federal kama ia le iwa milimika. Ele ke polale ke le kukau. Ai o le kuainga o kukau e whaunga e la kou. Kamale o le Celia ma bellow 9mm. A le se senga o le pū unga kokongu e ka o le hollow point. E a fwoi pēr kaia se kaka. Veke a ko konga kanga le ka whangai kamai whangai leo whangai fika whangai security guards or bodyguards whangai pisingisi whainga o keunga le sofua maloloinga o isi o kamai e a fwoi o hollow points here. Pea whanga mamau le kele lako vanga o se whanga lei ma se maka lei e a fwoi ma se kaka ngake whaunga le whanga e makua lei ale whanga le kaka ia o nga lei a kamai a o pea whai lea
Ia whaunga le full metal jackets ia e whaunga whika e ka whanga imo ka ia whaumukia i kaka. Ia o le kama i le whaunga e au ke whakaikai i o le gun range, le rifle range. E se whailo kolinginga le pistol club. Pistol club leo ko kolingi mo le security. Le ka o whainga security. Inoe, o le lela mongo kongu i ia whamamai ko kongu le kokonga le pulkasi. A koka i kongu me ka o kapa. Ai. Sau na whawhoa fui o ngā kongu. Malo, ko i kamai o le fui. Whanga kamai o le Sweets 762. O salva te whamamai a fui whanga leo. Whanga whika i lako whanga. Sala whanga e hunters. Kana i mea e whanga i. Wa mga whamalo o pulkasi. Belo alu e whaile whamamai nga le whanga le kiki. Iva Milmika le Beretta le wo mga whamale o pulkasi o le kolu o valu le kamale o le whiku ongo lua i pea karango wha whika ao kamale la whamamaro kamale ese le kokonga le kamale o le Iva Milmika o le kua whamamala ia le kamala whangala ia le brush lea e sili le size le Iva Milmika le barrel le kamala whanga ia whanga target shooting fo i o leo ma kasi pe lua lavalanga mai ese le kamala onga whangala ia me ia kau patches so it's a little rod there, the cleaning rod whangala i whapipi ila i le kamala le kama pupule so mga whamamanga koe whale aku le ku whakasero ia le mga whamamanga kamale le whangaenga le Sweets 762 solvent
Ia, a kongu whialolo le whangai ngā kamale. Ua mai le barrel. Ua ku whakasi. Ku kongu le koe mamonga. Ia se kasi ale le nginginga le solvents leo. O ngā solo e lunga le barrel le awhini le whangamaa wa ia le ile whangainga le whanga le jam ai le awhini waka ile awhini le whangainga le whanga always they say resistance o le kikei o le malo ya le lele alu le whanga le o whanga pia e whanga i se keimi i lunga le se malai po o se ulanga ngai ki whanga na wanga e security po wha leo leo ia whamama le leilo le whanga ia le ale whanga le whanga le se problem e whanga whiri kongo whiki o le whanga ia loa whamama ku lai e whakasi e momoa kong whapea whanga whiri le spring ma le rod le alu e whapea. So konga la e ku whalei lunga lau lau awa pea ngā ioi ia le ko whapi whakasi ia mana whamama rele ma lelai Kikia uma. Ya, lawa. Whamama uma le whanga ngā leila ia. Ku whakasi. Sound. Ready.